我的归纳所以这个下来每古人那个小路我们看到ว่าสุดโต่งเนี่ยอินเดียมาสุดโต่งเสียนี่ก็ย้อนอีกโซนนั้นตรงนี้มาจุดโซนนั้นชาติจุดบริเวณนี้อันนู้นว่าถึงอะไรก็มีอันนี้เสียงร้องโลสเตนมาหนวดเห็นแล้วตะกันมันเนี่ยada saya sedang tahu ni dijual ini mana ni je kemarin bila dia 1 2 3 siapa jual Lonston ku hong đó này 1 2 3 nắng khốc mà Yamaha hian kum sang ni som produk chau khan bike neo retro design XSR 900 le XSR 700 an siam chuaka Japanese thofing onko chi sin om zia chu thilhui zir chian masak nuwa athar thazok siam chu ti thupui mangin man lai cafe racer style ang deuh ni si ma se khol changkang jok manga bike siam chu azai an rel ta a MT series platform atana mangin naked sport bike field tour si in XSR 900 le XSR 700 chu an siam chuak ta consumer tengen na angin bike engine te jok bitam jok te leive phak turin MT15 le MT125 engine tho mangin XSR 155 le 125cc an siam chuak ta a bitam jok duron alo ni chhot zel ani chuan India rama hian tuna hian MT15 engine mang tho si in XSR 155 hi an lo launch chhota ni a hit don mel khop mai hei thalai le patling tan ati deuh ani a thut na pon nuama a khalpo hadam dona azang khai bok ani chak tho si in lại chỗ gì xía được thế này ô tôi nát ra nào cái nó còn ra nào là chuông ô không có ăn chắc là về vết xin tệ R15 VT khẩn phá phát lối đã sẵn tủ lắm lâu với chỗ đây này đúng không film star này tao nhớ project AH thanh dấu liên tục nice scope mài neo retro anh nhá màn lai looks mà sẽ electronics về là tủ lai hấu xí trang cáng xí MT nên khăn spec xuyên nóng tất cả mà rồi chú khăn hà đâm dọc tủ ra nhá hay anh bố vốc ngay lâu handlebar của sang á seat của zol thằng bố anh là khá đó mà nhớ nó khóc mai hay là tour pali panga về là nó mình có sẽ đi số khal tour một tệ chuột chi nào hay 57 về là nè khóc mai alai tiga on sinanga metal console anal khop mai hai a fia fai ani arong ta po hi sa khop mai chuan an huai kan chuang scenery noin
a che mi alo empty nen chuan ang mi alo mai empty kha chu he tiang lai vel thleng ang chau hi a si zania ti som khan ta hei chu tlak po hlom chi alo in purnan pon ji dong khop mai headlight ania chuan 100 ania chuan anung hi tai ri 140 ania suspension vel hi chu empty ta hone ngai angare nga chuan kan an on chinanga silencer exhaust sound hai ka bang en al khop mai ang pa ni nal khop mai 150 ni wa hen zoom ol dona khal thiam tir tan po a hlom don lo ani han accident pui han thong po tang chi khom don lo wa a zia don khop mai anal ani han hal top mei cheu tan po zoom om don ni mo 54 lek pon an khal theyang hai chu a zia khop mai chuan hela hian Yamaha accessories vel jacket empty jacket teo ma hei empty jacket teo ma hei ho hi a tha khop mai a khi man khi to lo ba sang ruk zakwa somkwa te hei hi sang riat zanga sangli zariat sang kha sari somriat sangli zanga sa kha zakwa tivel ni hei t-shirt te po ma accessories som nola hei chuan hemi lo hi lekin a hian headlight grill lam chi te ron thenga chuan I a bikini fairing kan tin chi te chuan ta hianin handlebar lawa top a kan bar and mirror ron bokanga chuan hele meter kot sol lek lona engania bel chi sarang fi maka amonga chuan helai hianin a seat hi a phek chuan helai tung ang chi kha khami cafe style kha ron don boka kha a san seu indu chuan a lei thek don boka ni chu thalai tan le pating tan po he chu khal nuam tur kho chunga po khal nuam tur som lo tur in purnan pon empty le R15 what ai chuan zia takani asang san lawa ai hung sit po hi pirvu lawa chuanin nu te han purnan te nu puye te han purnan te no han purnan po a zia don ani ha som khan se